पावी थरम सर याबिर बख्वाई पुरंग पुराजन खुमुक्षम तराम ओक्सबग लोइनन खुरुमजरी हौजी इरम द ममदे अपालम की ओइब मरोय पाउसिंग मियाम द पिजरी जर्मन टाइगर रोड की दम उमंग लोइसंग क्लियरेंस पिखी दे हारले आरिदी न सु मखोइन सेम दे हारक्लगा तुमिन लेथोप यारोय हौजी मखा ताव पाउ पिजरी हेमसान निथौजमदगी मे अहम लिसिंग अनि कुनगा हुमदोदगी हौरकिबा मणिपुर की तमथिरबा लालसी हौजिक फावदे स्टेट अमसुंग यूनियन लैंगाना वारोसिन पुरक्तिंगै की चरक्ता कुकीजोगी मियोय खरना लैमखोंग फावरगा कांपोपीदगी चुचामपुर फावबगी मरक्ता जर्मन टाइगर रोड हाइबा ममिंग थोंजिनबदा नतना गेट फावबा चावना सादुना लंबी सेमगटपदगी वरकिबा वाथोकी मतंगदा राइट टू इन्फॉर्मेशन की मखादा मरी लेनाबा लोइसंग अनिदा हंकिबा वांगसिंगी पाखुमदा फॉरेस्ट क्लियरेंस पिखिदे अमसुंग लंबी सेगट सागटखिबा लेते हारलगसु लंबी असिगी मतंगदा लेंगाना तुमिना लेसिनबा यारोय अमसुंग मियामदा सेंगदोकदबनि हाइना आरटीआई एक्टिविस्ट आरके जयसनाना फोंदोरखरे ngasi numidang waram moirangkhong sawai jam lerak ta leiba masagi yumda pausi asigi hakthengna unaduna wari sarubada mana hai me om singani kulundoi dagi horkhiba kanubani gi irang asigi warosin puroktingai da lona yada mongda german tiger road haina mingthonjin ba lambi asi lenga ki mari lena karma losangi makha da semno lambi asi semgalakpada forest ki lamna kayam sohole adu khul singdana kayam sohole haiba gi matang da RTI khuthang da losang द मरी लेना वांगसिंग हंगलुबदा फॉरेस्ट क्लियरेंस पिखिदे अमसुंग सेंगट सागट खिबा लेते हाइबगी पाखुम पिरकले अदुमोन मलोइसंग अनिना लंबी असिगी मतंग द खंगदे उदे हाइना फोंदोरकलबसु लेंगा की माइकैदगी तुमिना लेसिनबा चुमलोय लंबी असिगी मतंग द मियाम द सेंगदोकदबनि हाइना फोंदोरकी माना मखाता ना हाइखिबदा जर्मन टाइगर रोड हाइबा लंबी सिगी मतंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लिसिंगनि मंगा की सेक्शन 6 क्लोज 1 की मखादा ममांग थागी अमदा SPIO प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कांपोपीदगी न सुचामपुर फावगी मरक्ते सेमगलगलिबा लंबी इंटर विलेज रोड असी लंबी असी थबक किलोमीटर कया सांगना फॉरेस्ट क्लियरेंस पिखरबगे लंबी असी BMGS वागी मखादा सेमबनी हाइना तारी अदुबु लंबी असीना फॉरेस्ट की लमसिंग सोन बना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस मथौ ताय हाइबगा लोनेन लोइसंग असिन पिकिबा क्लियरेंस की कॉपी अमा पिबिनबा हाइजखि हारि वांग असिकी पाउकुम डिसेंबर 19 दा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट FCAN क्लाइमेट चेंज न पिरकिबा पाउकुम दा BMGS वागी मखादा लंबी असिकी दम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना क्लियरेंस पिखिबा लेते हाइना पाउकुम की हारि वांग असिक पाखुम फंगदबदगी ममांग थागी कुनग तरुक्ता मांगना SPIO सिविल इंजीनियर रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द कांपोपीदगी चुचामपुर फावगी IBR असि सेमगलपदा फॉरेस्ट की लम किलोमीटर कयाम सांगना सोलबगी हाइना हंगलुबदा लुसिंग असिगी माइकैदगी कांपोपीदगी ना चुचामपुर फावगी मरक्ता PMG वागी मखादा लंबी सेमखिबा लेते हाइना पाखुम लकी लोइनना आरदीगी माइकैदगी लंबी असी सेमखिबा लेते हारबनिना थबा असिगी कॉन्ट्रैक्टर कनानो अमसुंग लंबी असिगी दमलेंगान पिकिबा एप्रूवल की कॉपी अमसुंग रोड मेम चिंग पियु हारुबदसु मथौ ताद्रे हाइदुना पिरकिदे हारि अदुमोन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमसुंग RED की माइकैदगी फॉरेस्ट क्लियरेंस पिकिबा लेते अमसुंग सेंगोट सागखिबा लेते हारकलगसु लंबी असी इसाउ साउना लेरप मियामना उरुबनिना मसिगी मतंग द लेंगाना तुमिना लेसिनबगी महुत्ता मियाम द सेंगदोफम थोई हाइना फोंदोरखी होदि मखाता पाउ पिजरी मणिपुर तंगदु लेतारब खक्तदा लेंगाक सेम साकोत थौरांगी थबकसिंग पाइखटप यावना मियामगी अपाम फंगनी MLA विश्वजित मणिपुर तंगदु लेताब लेरब मतमदा खक्त लेंगाक सेम साकोत थौरांगी थबकसिंग पाइखटप यावना मियामना पामलिबसिंग फंगनी हाइना MLA TH विश्वजित नंगसी फोंदोखरे वाफम वर्ल्ड ट्राइबल फिल्म ऑर्गेनाइजेशन मणिपुरना हिल अवार्ड लैंड हाइब पांदम द चांदेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की टाउन हॉल द पांगथोप नोमगी ओइबा इंगतपा अमसुंग चाकोटपगी गेट टुगेदर की थौरम द सरुक यादना मान फोंदोखिबनी इसै नोमाय यावना पांगथोकिबा थौरम असिदे MLA विश्वजित अमुको की प्रेसिडेंट SL जलाल अमदी सोशल एक्टिविस्ट आसांग कसार यावना मरु ओइबा मियोय सिंगना अखनम मिथुंगलेन सिंग ओइना सरुक याखी
MLA Makata Kibadangasi Torama Pandam Uriba Hill Award Lel Hyper Simag Haujik Lamdam Sea the Uri of Pim Masiga Yamasune Asiguma Taurangasi Maike Kutin the local pum tui Ying Tinaba Lady Makai Hiram Amata the Mai Papungam Loy sounding Mamasung Nuaina the Bakuding Maktaduk Nagadabani Nachi Sandi and the Pangto Libatorum the Yana MLA Mo in the Sarugya Bakakta Natana Purukayan Kundari Mapa Masida Lamdamasigi Masama in the Saruyaba Pungi South Ningaini. If I pushing the Sembina Malam the Masili Lamasi sounding Mapin the Bakaya Lerabasu Pentok Naduna Amata Oin and Naktuna Langa Laminagadabani Laminabani Nasis Lady Basaunaba Yintinaba Madit Tungada Tazaduna Lady Basing as Tadokuna Tanguleta Hanjana Bohona Minersi. What is Hanaba Kakana Tanguleta Purakani Habisi Su Kaminasi. Lamdam Chidamamang and the Gilera Glaba, Tungan Tungan Purup, Kalmup Singilajariba, Pazar Basakta Madungana, Tamna Bohonasi. Asumba Masungaran Matado, Kandoktuna, I quoting Mana Tanguleta Hanjana Bohona Minersi, Hanasumana Pundoki. Loina Indo Miamang and Kai Paring the Kaba Sambal Singay Latana, Tudekuna Mangata, Ton Magimatang, the Unelangan. Matau Taba, Tabak Sing Sodan Pai Kalakton Manipurbu, Sapaba, Mapam Ama, Uhe Lagna Bahonagani Haki. Nankai the Saman Kabagi Satargli Tabasi, illegal immigrants sing Sangsi Laktana Bama Sungamkai, Nax, and Magitabu and Mapang and Kankal Anabani Hina Sumana Pundoki. Nasiki Torum Dalam Damasiki Tunganba, Puruki Mukeana Susaru Yabagalun and Sagnairba, Sasapukayana is saying Kudol Tamki. Nona Saba classroom Tugaram Badi Leva Masata the Batoni, Tojam Lokendro. Friends Union Club na MLA El Susindro Gimatakta Porompar PS the complaint report filed Tokre. Complaint Adugi, Copising Governor DGP Amasung SP the Pikre. Ozimakata Pau Pijari. Kurai Rumakong Junior High School Ginona Saba classroom infrastructure bu Excavators in Naduna Tugarama Todosi Leba Masata, the Tony Haduna Tabak Kudimak, Mianga Tatuk Tasin Tobit and Zalogu the Benihana, MPCC Labor Department Chairman Tojam Lokendro and Pungdokre. State Information Commissioner appointment review Tobugalon and a post Asigdamag appointment Pikiba Mu Lotopi Waduna Chief Secretary the Wakat Kre. Mamang Jay listening Kungamangagi Nabiambataraga Mari Manipurda. Manipur Lengaki Department of Personnel and Administrative Reforms Division Ge Additional Secretary na Tokpo Odagi Matungina Manipur Information Commission Ge State Information Commissioner Oina appointment Pirava Matung the post Asigi Tabak Punan of Gidama Governor Eke Bala and Power Wasak Loan Kraba Mio Yamada Piki by appointment order to review Tobugalun and Mapu post Asidagi Lotopio and Chief Secretary Masung appointment Piki Lengaki Administrative Reforms Department Ge Principal Secretary the Iba Cyril Amam Pishin Krehari. Nitin Nabin Bolamba out in the BJP Tara and Itu Suban Nation President Owen the Kale. December Taraga Mari listening and Kungamada BJP Nation Working President Owen appointment P with the Gimpama Sigi Tabak, Tarok Libanitin Nabin Party, Sigi Taraga and Itu Suba Nation President Owen Lamba out in the country. I pang toka the Wapamasi Mikalgi the Manga Sinungtin Pung Anidagi, Mari Paubugi Manunda, nomination pine Toruna Matam Piki Bada, Magnatan Atopa candidate Amatan Pile Torukta Batagi Mahapulambay out on the Kankibani. Maki nomination pile Torpa the Home Minister, Amit Shah Masun Defense Minister Rajna Singana Singmusu Yauki. Nasi nomination pile Tobugi Matam Lower Rabat Matung, Nuntil Pung Mari the Gimanga Paubuda, Scrutiny Tauki Aduga, Mirep Selok Topi Aroya Pungpamna, Nasinungtin Pung. Taruk to Okivani. Nasi nomination file Tobagi Arroy Bapum the Maha Kaktamag file Torupataki Pamasimana Lamba Yaudana Mai Paktuna, Pyragani. Adumanama official and allow to Pamasiki Tabak Pubade Hayang the Horgani Hari. Biargi Bankispur Assembly Constituency the Mangarak Mihut work tuna estate Adugelengakta, Cabinet Minister Pabu and Kiba, Nitin Nabin Yamdrabade BJP Tam. Marirak active member worki badanatana sahi taraga manga rom party asigi member worker bani hari
म्यांमारों संगसिलप मियोइसिंग थुदेगलमलबा ngangkhai sambalsing police na yengsinkhre mamang thakte indo myama ngangkhai paringi manungda manipur ka taina ba sarukta home ministry ki makada chatharli ba samal khaba gi tabak da thudek tuna ka toy thon ba gi thodok sing thokraba matung da thasi gi tara mari masung tara manga gi lona ba hingda new somtan area gi border pillar number humphugani thoi amasung humphuni thoi Tugi marak the Kaba Yot ki Sambal Sinkakta to Namata Tolamba, Mapam the Morsam police station gi, the Mamana Hating and Satuna Ying Sinkre. Tawasim Yamagi Sin state ki Logi Wamadalan Silapa Mu sing the Sataramani Haina Lobogalun and Hodo Wasi, Sandin district Manung Sanba, Elais, Zanung Pai, area the Toki Benihari. Mapamasida Kunjasingi Yum Yang Kaida Yum Purom, Laiduna Kunjakar Sulaba Mapam Nihari. Tadok Topam Dating and Satuna Ying Luba police ki mai kai digi khunja sing adumi kum na hom sing leina ba pauta piram bagaloina na ngangkai paring da sambal nthi jana khar badi thoning na thodok sing tholoi haiba gi thaja ba su piram ki hairi adum mona mo samal khaba gi thabak chathar liba boda pillar sing asi ngangkai paring bu ngal liba Assam Rifles na kon ba jurisdiction gi manung chan mana police ki mai kai digi boda security personnel sing da pauta piba da su khudung cha da ba mayok nei hairi adum mona mo thodo sing matang da mol sam PS na regular FIR case ama register tawduna lokalawam batungda tawdok thokpamda hakthengna yeng sulubni hari panba yabadi ngam kai parinda khaba samal thudektuna ma ta tholam liba miyo singadu miyama gi sangai state gi yauna chini state gi logi wangmada changchilakpa miyo singna chathab oigani hari tawdo osida senabasing police ki maikai dagi masak khangdoktuna pharna wakan mathabak lokhatle hari Kulai Piper Singh National School Games ki players singdagi selmun khibagi thawong em sun condemn torli. One man police students union em sugi assistant publicity and information secretary ngangom nihen gi cherola madam phugam apan suba National School Games Leba sigi tungan mafam singdagi saru yar kiba singbu pungani rom thatuna tham kibaga lona na khulai paiba singna imphal tamna lakpada nongmai singdon na selmun kibagi thawongbu akan mongda yaningda bapung dorokli asiguma na hawariba players sing course sing amasuma kho ye imung manungi miyo singdagi kialaga selmun bagi thabak asi akan na khumbal lampak sports complex ta pang thokpa event singda saru yar kiba Rajasthan team da thon bani amasung thawong asina aki akang pole hairi Thawong asi president's rule gi asoiba mayak sengna utupani haiduna khulai paiba singna national gi thakta pangthokpa san khona bagi thoramda saruk yabada ifong na highway singda asigumba thawong sing asi Satharagli Thawong Sima security ahubadagi thon bani hari Thawong sing asing mayokta lakhom thokpa thabak sing lakhatrabadi emsuna national dignity ngakna ba masung miyamna ngak senabui damak democratic oiba khongjang sing changsilagani hari Hoji makhata pau pijari MMTU ki no ST no vote ki campaign chathari Mitei bolai ba sige constitution ki makhada schedule tribe list chalan gada bani haidunanga sahi khari mamang da yakan khongjang sangsilagli ba mitei tribe union MMTU na no ST no vote ki campaign chathargani haina mangjona na lautholaduna sangsilakki ba khongjang asigi makha tarakpada ngasisu sajiwada leiba ideal teachers training academy ITTA The Kongyang Sanction Kre. Nasi campaign the academy asigi market the case kalana maya tangmal loraga MMTU ki president S Gorge Sona to Mithunglen amasung TS Gopi Mon ikai khumna Mithunglen oiki. Mitop singan khandokla ba matungda NRC chanan gadabani El Ratun. Lamdam sigi miyamgi yaifanaba mikok thiri bane adubu kanglon kaina mikok Tiki duna yellow proof sing na pangadaba sakthung mito miyancha sing the pibadi yaro hana campaign for just and for delimitation JFD na sinduna ngasi Imphal East ki taret khul tauroi nai sana pakhang ba ground amadi sekta ireima ima sanglen da chathaki ba miyamgi mifam da lupsigi organizer longjam ratan na phungdokhre Asa workers sing na nationwide general strike squad kani AITUC Thawal the Pangthokiba Asa workers singi mifam na lagliba February 12 gi nationwide general strike squad kani haina All India Trade Union Congress AITUC Manipur State Committee ki secretary KS Bojendro ki serol mana phungdoragli
थौबाल डिस्ट्रिक्ट की CMO ऑफिस कॉम्प्लेक्स IITUC मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी L सचिन कुमार, एग्जीक्यूटिव मेंबर I तोंबा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट U राजमोहन, सेक्रेटरी L बिहारी वर्ल्ड मणिपुर आशा वर्कर्स यूनियन थौबाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट होइबदा नतन स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट समीना बेगम आशा वर्कर्स चानी रोम यावना पांगथोखिबा मिफमना थासिगी कुनगमंगादा खांगबोकता लेबा तंफा संगलेन पांगथोकदोरिबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट AITUC की कॉन्फ्रेंस फेब्रुआरी 12 दे चथगदबा ट्रेड यूनियन अमसुंग लौमीसिंगना कौबा नेशनल वाइड जनरल स्ट्राइक डिस्ट्रिक्ट असि आशा वर्कर्स सरुक यागनी हायना फोंदोकरे वाबगाई मिफम पांथोक्तुना कानादबदा सेल का हेना चंगनदनो वारेप लौखरे कौशिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्मा वाबगाई कालिका लाइबुंगदा इना योकर पलुप तिनी योल मणिपुर का खुसम नरगा मफम दुगी तोंगान तोंगान बा लुप सिंग पुना सरु यामिनदुना हौजिक नाट की चनबी थबक थौरम सिंग कानादबदा सेल कया हेना चंगलकलिब सिगी मतांग कुमना खनदुना वारेप कया लौखरे हायना योल की जनरल सेक्रेटरी M धनंजय की शेरोलमना फुंगदोरकली एम्प्लॉई यूनियन सिंह डिमांड पीदरबदी था सिगी कुनगा तरेता बैंक थोंग लोनदुना खोंजंग चंगसिनगदौरी था सिगी कुन मरीदगी हौना नुमिन मरीनी बैंक सिंग थोंग हांगलोइदौरी मखता पाउ पिजरी बैंकिंग सेक्टर की मरुआइबा यूनियन मापन की अम्ब्रेला बॉडी ओरिबा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU na luchingduna bank employees singbu sayola madan numit mangani khaktamak thabak suwal waina demand tawduna lakhiba si अथुब मतमदा लेंगा मदी मरी लेनब सिंगने यिंगसिन बिदरबदी था असि कुनगा तरेता लेबाक सिनब थुंगना एम्प्लॉय सिंगना बैंक थोंग लोनदुना खोंजंग चंगसिलगनी हाने लाउथोखरे था असि कुनगा तरेता बैंक थोंग लोनदुना खोंजंग चंगसिनगनी हाने लाउथोखिबा असि वीकली हॉलिडे कयागी मतुंगदा ताबना मरम ओइरगा था असि कुन मरीदगी हौना नुमिन मरीनी सुमना बैंक थोंग हांगलोइदौरी अमसुंग मसिन मियामदा खुदोंग चादबा मायोकना हनगदौरी हाइरि असम BJP की मरक्ता वाखलोन मानदब उरगले असम असेंबली मिखल की मांगोइना पॉलिटिकल पार्टी अमसुंग पॉलिटिशियन सिंग न मफी सेनरकलिंगैदा असम BJP की मरक्ता वाखलोन मानदब की ममी अम उरगले यूनियन शिपिंग मिनिस्टर ओरिबा सर्बानंदा सोनोवाल की लेटर हेड सिनदुना इबा सेरोलमना असम की असेंबली मिखल की मांगोइना स्टेट असगी BJP लीडरशिप ता सेमदोक सेमजिन तौबा मसु चलिबा लंबी असि चुमथोकपा मथौ तारे हायना फोंदोरपदगी वाथोक वरखिबनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा साइथोरखिबा सेरोलदु यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल नदी सेमजिन साजनमने हायना फोंदोकखिबगा लोनेना मसिगी मतंगदा FIR अमा फाइल तौखरे हायरि हेना ngani ओरिबा चेरोलदुना असम की CM हेमंत बिस्वा की मतंगदा अथीबा वाफम कया फोंदोरखि मसिना सर्बानंद अमसुंग हेमंत बिस्वा की मरक्ता वाखलोन मानरक्तब्रा हाइबा वाहंग कया हनगरकली त्रिपुरा की अगरतलादा इबुदौ पुथिबा हराउबा हौखरे पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी पुथिबा लाई हराउबा कमिटी अभयनगर त्रिपुरा लेंगा की कल्चर डिपार्टमेंट अमसुंग मणिपुर की उमंग लाई कनबा अपुन मलुप उकलगा पुन्न खुसमनदुना त्रिपुरा की कोनुंग अगरतला की अभयनगर लेबा इबुदौ पुथिबा हराउबगी थौरम ngasi फाइरेंगी नोंगो पानबा नुमितगी इकौदुना हराउबा हौखरे नुमिन मंगानी सुमना चथगदबा लाई हराउबगी थौरम ngasi ayu ikobagi thorum mapung phana pangthokre thorum masibu saruk yanana goidam Tripura ki tongan mafam kaya dagi miyoi kaya marum lakpa hunakre Assam dagi jagoi ki timgi amadi thang ta gi sanaro kaya su ibudau gi thogal tonung bidam harau bungda thunglare Manipur dagi su masang naiba miyoi kaya galona na harau bagi thorum masgi dama maiba pena amadi maibina singbasing thungduna lere ukallamade Manipur ki tongan ba luk kaya gi miyoi singna हराउबा सिद सरुक यानगदमक थुंगलरे ngasi नुमिदांग वारम पांगथोकपा लाई हराउबगी थौरमदा त्रिपुरा अमदी मणिपुर की म्यूट कयाना लाइबोक जगोय अमदी नोंगमगी ओइबा थौरम परेंगसिंग कानून चुमना पांगथोकी हाइरि सिगलोनेना लोजरेंग असि फोंबा हुयेना पाउ सेदगी खोमजिनजबा मरुओय पाउसिंग ख्वाइ पुनोपु अमुका हना खुरुमजरी।